pura pure thang pong ang song ya pura galaxy si full develop lo galaxy lima mana gadi mana color pelan visible mana theklong dakti woya jak mundo par ni pundo po arai bang pu charting a bum Kardom 13.5 billions ani tumlong api chelang namun lapen api semen tum damun lakin non itu munitum si semar dolol pen munitum semi semar atlas ko bangke lasi ko pi hor mulo la an seke lasi tum nong chine mang mane tum nong api hor mulo chelang mi puken non pu semi tum nong ai striban semi pura mane ador so nai ka semar hor mulo dolol pen 2027 sami ke lansi do laga non tum so dim no video chi thanai mi la pake the James Webb Space Telescope lam si tum chi thanai mi Karjulong tum semedo tai pola pen Karjulong li tum semedo tai pola the James Webb Space Telescope ko pima bangke dakan NASA tum sila ke klans cheng dem masira sohor mang ke di mane apina chilang un mane pertene cheman cheng ma cheng lok di pin na hum semelo tum chilang un mane Big Bang Theory pududu ne ka ke sem than di ra muli ne pertene man cheng lo kang bob la sudino an le kai lo hala ke 13.8 billion san lo Big Bang Theory pot bangke Big Bang pot kang bob cheng ma ke betum no ni kan phi chiru hedi lapen ke non la soa James Webb Space Telescope ke lang na unbang ke 13.5 billion years ano mane ha na chi plan mi rak an sikit nangali lo ke la subot bang ke non itu no approve an do la pa ke sop te no non approve do se la ha approve to an samini yang to han kon pom asitum pinda ka video jitan na ke the James Webb Space Telescope lam situm jitanam po asitum a video le pachenga nasi tumong the James Webb Space Telescope lam tun chithanam ji bute tumong la chithanam de prang sami tumong telescope pone klang cheng tumong first itum history na situm damang kokpo as a first tum history ben chini mang the James Webb Space Telescope ko mase sema cheng ma la ben ko soning kan sin klang cheng lo telescope as it tumong pang cheng the James Webb Space Telescope na klang cheng la ka 1608 husna klang cheng lo soning kan sin as 1608 years bangkala ke Netherlands ne klang cheng lo la so hut credit ke long la so scientist man la ke Hans Lippershey si first la ke banai cheng lo la ka lang ke first ke la ke Dutch ice glass maker de mane a make ha glass edi la chosma hui ke semara as a munitsi phi bang semar de la telescope se me ke semar long cheng bang lo ke 1609 ho se me semar do lo la ke tuma se me chini po ne ka kis me video thamon ver la bang ke Galileo Galilei 1609 hodo la kasamar cheng lo la ta telescope kasamar cheng malo la se alang li kasamar cheng la ke first la ke astronomical telescope se alang samar cheng lo ke hola pentali la so telescope kasamar cheng la ka lang ke space long pena telescope kasamar cheng lo son sun mercury venus earth mars me mane direct peni lablim di support bang direct peni labli la si support bang ke di mane la tum long one chat se long la depend Jupiter long lo la so telescope banai hula Galilei bang si samar lo 1609 hut la depend si alang se me la hai horman long lo approve se long lo them dak bas tek long lo di ki ve hola hai se me long lo la super long chat lo depend bang ke ka du ki dum se me chin lo la depend ka to scientist la ke Isaac Newton ha ka du ki dum se me chin lo Isaac Newton bang ke de than ver ning hang nai scientist lo la ke gravitations la da force Newton third law of motions because smart cheng mang lo athemne Newton third law of motions bang ke airplane jet fighter ponon la pen rocket ponon aerodynamic force high an ka smart cheng a formula ke wan cheng bang a scientist lo asi alang lian same si la ke ni ning sam o athemne ke ni li same kang ya rumui ni hang o la pen so a video lo so channel lo purpose ta la so fancy ni tum dakban la si bang la lo ala bang ke main topic lang ko chadam tuna Isaac Newton alang li bang ke la so si alang telescope bonain thulo alang bang la ke alang practice hotum gan selam hedi Galileo a scientist ka semar pen alang mai non daw mai practice ko pima bang la Isaac Newton ka semar la ke 1668 aning kan ho alang semar cheng lo la so ning ka first ka bana la ke reflecting telescope po se ka banai lo la reflecting telescope ko banai same alang sa also problem do chat athem color distortion to horizon me do dukok di chromatic observations to ai sami a sub so problem do chat mane la hai mane kupima mane gadi mane color pen unvisible mane theklong dakti alang semar
lalu lasi ladet nangko develop bom lah di la so tangko ang bom nombor sami suli we sami la so teleskop bang ke si a formula long long pe na kam si mewang 1968 det bang ko tum a prang bang thulu bulate la sud bang ang develop bom lo modern bang bom lo de la sud bang bom lo ang par ke la sud bang ke curve mirror bala sami ke smart cheng lo ke newton ke curve mirror instead of lens athemne lang se mark ke lens si penana at nge use pun din bon sa melang mangke isi lens kari curve pu hedi pu mane na tuan semedak teknologi curve mane pu harlung sonang na ko yo sona type serang se marlo so ya bangke ladak pasi munitum long lo ladet pen si itum long api bangke 18 na pe 19th century hudang le lo la so 18 pe 19th century na le bangke pura biggest na pen ke better ke men na hisang klang lo so bangke la sut ke se marlo ke William Hassel scientist semar channel like reflecting telescope wala samila sormu semar pidalo asot ke semar ke up to 1.2 meters wide and ke 1.2 meters no mane ekdom ke sun unhedi ke lo a glass tame la detensi ala tum discord lo sot ke Uranus ke long cheng lo Uranus tame so telescope ke long cheng lo Uranus mang long lo ke 1781 hotsi Uranus ke long not only to know Uranus kali nebula talong lo nebula mane ni hala so abijong sa methan do dak na ling long sa metheklong phaiji asi ni sa nebula than ong to sa than pon to pon nebula mane pima mane nebula mane la first ke la mane inghun son hedi adu ko hu son do wan si no nebula la mane star formations na chiplang cheng si lan si nebula la si nebula la pen galaxy sa la so si ke discord lo kelong channel lo kenang ning chibino po 1781 hon angke lasi son semar pun bom lo pa develop pun bom lo pa bom nang ke tum nong 20th century hud anang le 20th century ba pilo mane modern one lo modern hoile de 20th century bangke lasi 20th century hud man ke modern observatories hud an mang le lasut ke semar bang ke la ke Mount Wilson telescope Mount Wilson telescope la ke 1917 hud semar lo la ke 100 inch mirror an ke the pura beyond the Milky Way mane pura beyond Milky Way ang tonesi kum universe parla pura Milky Way ke theklong lo so bangke so hadu ke 100 meters and more ke the hedi phari 100 meters so tomas da strong theklong lasi 100 meters on semela se marlo la so bangke ang ke aphiang ko se mar thula la so bangke man Palomar telescope le dem asa 1948 se marlo la so bangke se mar ke 200 inch 200 inch ke thelo la 100x na ko la ba ban thlo 200 inch na tum dak thelong mo pe screen on same ne background po lasi 200 inch mirror se marlo so banke la so banke ke long pilo tum ke the universe was full of galaxies la so sika chini chenglo ala tum ang song lang lo long lo pura pir thang bong ang song ke pura galaxy si full deloblo galaxy mane pilo you know that than po galaxy mane no tum dak pir thelong du bom itum nong han ke solar system budulang di solar system ke ni no het semeng than dulo la ke sun Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto son se mane align pudulo na so line han ke tum nong ke solar system lo na so solar system de pen ke ko behra dam lo bolate tum da han ma ke galaxy bude na se son galaxy lo ko la pen galaxy a part mote tum universe lo na se la son si di universe on se mom puro multi pulu tum son si do pico si pulo mane galaxy side dilom thapra pura do thiblo no se tum son arni tum son pu mane charting boy ya dia pundo parni pundo po ara rai pu charting a pum la son si do o si da sut mas ke chinilo observations pane ke long channel la 200 insan a ke semar dependency la sut ke semar dependency ke long la ke 1948 se long la ke 1948 pode tum India ke 1947 se tum India tum independence ke long mani di tum India long kala si 1948 honalo tum independent long det mos mi tum India long sut ke thanam de ekdom host thabi pin la sabi bang na ki lan se mar ap sut la la det ang ko tum apra nam de modern bang bom de lage bang mong bom 1948 det ang ko bang thulo Hubble Space Telescope non pu me long the Hubble Space Telescope ke do so Hubble Space Telescope ke la ke pura jethang dum alang lo first ke discord cheng ke thin nai lo sut bang ke asi Hubble Space Telescope bang ke fanun bang ke la ke isi NASA tum si poisa pidion me se semalo ke lansa NASA tum lo pen ke selam na NASA tum asi NASA tum pa company yang tum chini lo kalpana chalo ga don cheng NASA ke la ke itum nong kemen ke smart cheng mal mati di NASA ke USA lo pir theng mo ben ke thinai space
adim long lo la ke nasa bangke la si alang semi dak thek long pon lo si 1990 sud bangke da Hubble Space Telescope launch lo la sud bangke launch ke la ke independent ke invent kali de la sud bangke NASA group in se semar lo ke pura independent han credit am dilo pura team in se semar lo ke so team ke semar lo ke NASA lo ke 1980 si NASA tum semar lo Hubble Space Telescope bangke da art atmosphere nos ke lo la bangke dak pen lo pro lo itu long pure thia pum dum di so pure thia puma thaksi la satellite tum ke dong den lom si la so space man bi ko lo themne pure thia long gravitation ateng si la tum semina charting lo so pini Hubble Space Telescope bang ke la dakman si ke lang si penan semi che charlap option ma ke tum long galaxy sa hui an semi bo semi che char dak semi dia sap la nebula lo ke do pure thia pum la hai an ma ke cheplang cheng formation so la hai ma thek long la lang la dak kan bang ke pura clear dak ne kali bo semi lang thek long lo pin nan ho squad long lo Hubble Space Telescope se pura record lo su bang ke pe nan ho mut nong pure thia long ke long le hormon to me long lab lo proven se me tum dak thek long labi pura ne pon lab lo original side de lo celestial mane clear image an bang ke kali pusi poi de Hubble Space Telescope bang ke la si api angko la that man ko ani 20 bosor paduk that man ko 2021 hot non head jong 2021 hot ama kana last lo go pilo non itum je thana bomb na so lam thela ke James Webb Space Telescope si na klang cheng lo su bang ke the James Webb Space Telescope bang 2021 hot launch lo na tumas me ar julong nun to hypo pedan tum ke la si kachini tum do thai la pe kachini do to hypo bon samay tum nong thana ma athemne 2021 ba ke the James Webb Space Telescope bang ke launch 2021 si ke launch la so James Webb Space Telescope ke tum pir the thak Hubble Space Telescope son le tum nong dak charting nun kali athemne la so ba ke in sam pikne la ke la si la so horung ba ke di mane in sam piknang ji la si support kang sam sinai la ka ani so ani tu do long le a hain so long le asi la so horung ba non la support la tum kibia mang ke pir the pen apar khelo la ke L1 pen L2 area long sidam nang tuman se chini la de neng than po L1 pen L2 pima bang ke la si L1 pen L2 bang ke arni pen la pir the gravitations ka che tong ang bong chitim sida ke biam lo mane la ke la puda dundelo la ke la puda bang velo la si da ke kai ki same di la bang ke arni pen si pa bin me la pir the si pa bin lo ke pir the nung si biam lo L2 budi L1 mang ga prang lo pen L2 bang si biam lo no la mang ke asi L2 lo biam ko lo la so align L2 ba line no so line ma ke la pir the attack up pabin check wala so nung ki bin mo ke biam lo the ko ne minus degrees nai kan sama ke ka the ala ma ke la so space apne telescope ka bana la ke infrared light ne sikse mar athemne no so tum infrared light mane pi maning than po infrared light mane non la CCTV TV di la CCTV camera la son ajulang lo bote mane night vision be di no tum puno ba yak man do de mane pinan puno do chot de la so mali bo ala night vision budul ar mi dum ajudam de theklong lap ti di la son ke air son do dum ti di ang to theklong boda la han ma ke tum infrared light ke siplo la so light bang ke leng u aya ka light bang ke tum light structure dem chhan in de la ba ding pigla ma ka prek to pigdam jibo bon sem tum arnia tool son sem dak son akala ka prek ne le di bon sem la infrared red light bang ke pura le pian itu khelu kon ma te tum charam dak de ti oscilloscope hormon ki use lo di like golden se semara pot sem dak James Webb Space Telescope sem la dak men si ke lang lo so bang ke ase phi bang ke success lo lang nam lo la pen Hubble Space Telescope pen anda so sil la bang ka clear thodi mane ekdom pura chi cha details na long up lo so si nebula to hai sem approve ke thek long tak khang jang ke theory ta lo chat ta li tum dak si clear tak thek long la original footage sem tum dak ma khang ko ni nasin tuman sem thek long lo the James Webb Space Telescope bang ke lasi la sohor ma ke ineng than lo ke cheng lo pen sem lasi sohor ma ke 13.5 billion son a phi chelang na mun athemne di pure thene man chengan lidam kailo non aku chibuduk thu chatte lage lipo lan lo jom to bala ke lasi la so bank it mo 13.8 billion son ti tum ke big bang theory bang ke du man cheng lo la de bala bang 13.5 billion ke lidam astale di distance anta un it chat on la di chibuduk chatte lipo pan lo long ke la ke na man cheng pure thel han se me theklong nam rong la ka phi theklong long puning thanam di di pre long se me mane tum long direct attack long light se me kili da por and u si planet la hai study de si ki kuri ji pulo themne dark energy pima puning than po dark energy mane tum long ang song purai tama ki do di playing ting lo mo se dark energy por bo ki strong pian la mangi no so tum long gravity do pir thilo no chumbok lo do di lai gravity hai se dark matter side telo la ban ka practice me do pik na so di bang tum long ka practice me do thegi la ta la si
la sohor mang ke la son la jom ne la tum exoplanet ta ke dimpu exoplanet ne ektom kereng una dim duma pe di mane kap kak dina dulang mai tum pirthi son thot sumi la son si sohor mang kriam pu bisi pula sod bang ke la si un an bori pon la scientist same non pu same pena an lo bana ba ke la si tum da karbi ang chilang nam lo te non pu tame tum nong ge problem thip penglang kunane border issue to ho ma kunane politics alam corruption to ho la son si tum no topic lang khayang la not only tum karbi ang long pu chot ke lo ke de pura itum area dak north east pen si chenglok lo bon same itum chebor ipon di unji ma puni ma teng la pen unji itum long science bang ke tum long i pulong sop da science and knowledge ma science a gyan dolo te tum long chini po la si kwan si tum important ma po temne science ke thek tum long ke man jok ni tan hain e jakong tum tan ha e la lo la si tum long science bang ke tum long kinang sot lo tum karbi ang lo pen so idu same pa chin lap nang science and knowledge pa do nang karbi ang lo tum do an han same la un an ser no la so idu same pa thek long lap ang tum same la si tum ku pisang ning ma tha ma la so lam tame komen ang ma chini no la lo nga si pini video bang lan hello Kardom